kong du to kin an han siama ti teng ei ru tur zong zong in an ei ruk to nuwa kong chia chu ti khati thla an la thin ani maro chu an siam lai ngeya en fia hianin khatiang corruption tu laka te kong che tu laka te na veng ve ni then khati chon han siam che phot sela che tak hian an siam phot sela chu politics in be nan ka mangang tiang chi aram mangai zelova up party mangai zia katia ole nei masabera henin he thili karon riak durio mai chan chu pute te hi hei title kan muang hianin CMIO in Astalakshmi ti me hi Astalakshmi Mahotsav atel pute te hianin sport mason na turao chua pui ani oma title atang hian mo chu kan enanga kan thiranga tin translation te ponga in karinga he thili chu karon translate on yo thiamang token. Thank you for the opportunity. I am a minister in charge of sports and skill from the state of Mizoram. The Honorable Chief Ministers, they have already touched upon some of the important points which I wanted to take on. Mizoram Sports Minister, Sports and Skills, Lampanga Changto Minister kaniya. Kasoy tu pui mo tak te chu kachian Minister Zangte Hanaron soy to tika aron soy nito na kan. But I will concentrate mostly on sports. Maro chu kasoy tu mangan soy ansoy to chu wangchon ke chu sports chungchanga karon in thur bing do big do na ni aron tini. Mr. Sindhia ji, during his recent visit to Mizoram, he spoke about sports and he mentioned it 4 times, if I am not mistaken. Mito Sindhia ka aizola ron kalkhanin sports chungchang hi voi lilai kashe solo chunaron soy lang lin kashia. And Konradji touched upon sports again. So Konradji po khan chu tiang thau chu ani sports chungchang haron soy ve thawa atia. My humble submission this afternoon is that why don't the donor ministry ask for a special status for Northeast when it comes to funding for sports infrastructure? Funding chungchang karon soy tatuna kan Northeast sa hen ngatinge fund chungchang biki kan soy lan lo kan ngai ven lo ti kha aron soy tani. Because the only scheme which is available under the government of India as of now for the sports development is through Khelo India, out of which tuna hen Khelo India che hi sports bikatana fund kan ton thai ania ti karon se he karon post jingdo le ka chan chu ngai thak nem hianin an thu soi te lo thei ngil chen te ol thina mo ni lo thiam don ya. The amount of money which is pumped into Northeast, which is a sports loving region, is not enough to sustain the sport lovers of Northeast. Northeast te hi sport thei tak te sports ngai na tak te kan nia hemi funding o te hi chu heng sports ngai na tu te tan hin atok lova kan kham khop lova ni ti karon soi ni. That's number 1. And number 2 is that our Prime Minister Narendra Modi's vision to host the 2036 Olympics in Kaga soidu point number 1 and point number 2 at chuanin kan Prime Minister Narendra Modi khanin enge Olympic host Olympic thlen kan tum thu te kha vision ania thlen atuma thlen kan tuma ti kharon soini. India is bidding for it. So my humble submission is that we need to start now. Bit te po han siama khami thleng ngei tur khan ti chuan voine karon soidu bera hi chu tuna tang hian ma kan lak tan anga in kashia rontia. Gujarat will be able to host it. India will be able to produce the best of infrastructures. But the bigger question is who is going to compete in these infrastructures. Gujarat hian ne takin thleng ngei yang ti po karinga India ram hian ne takin thlengang ti po karing amaro chu henga kan tel na tur infrastructure tha hi kan neem a thlen na tura chon kan nei tha mar chu participants lampanga hianin enge kan din mun ti hi apoi moin ka ria ti kharon soini. It could turn out to be a huge embarrassment if India ended up 0 gold medal again. So hemi infrastructure thatak nena kan lo don son laya India ramina gold medal pakhat ma kan dong lo ni chuan ashil hai thlak viawanga amak viaw pok don ani aza thlak viaw don ani ati ti te potila kasoi solom love. So Northeast is where the talents are.
We, the Eastern people, if we are given the opportunity, if the investment is correct in terms of talent identification, and of course in the sports infra, I'm sure that we will be able to contribute for the 2036 Olympics. So my North East hi sports tui mi tak te sports thei tak te omna kan nia kumsani somthum paruka he Olympic kan thlen tura po hianin I keima ni hemi North East mi te fan big chungchanga te min du sak thei chuanin thatakin kan ti thei nge yang ti hi karinga ti kharon sei boka. My humble submission, sir, to Sir Sindhyaji is that if we can request the government of India to give special funding in line with the Prime Minister's vision of hosting the 2036 Olympics in terms of talent identification program and sports infrastructure, I think this afternoon or this morning roundtable conference would be a very fruitful one. Thank you so much. Omje bera chuanin North Eastern khanin North Eastern hianin putete marhenin funding adil beltina nia funding thatak kan mu theinan te tin sport infrastructure kan ti hemi sports atana kan mamo sang entinan football ni chuanin ground thate football thate tin coach thate pon yang tin boxing ani point boxing glove boxing ring ti te ating punching bag ti chi equipment sang infrastructure tha hi min lo provide angai ni tikha aron soi chan chu North East mi te hi sports thei tak te kan nia chumi chu mi kan Prime Minister vision nen po hen a in thun zom tlatin ka hria hemi Olympic kan thlen tur chungchanga hian tikha aron soi ti chuanin dokan kil hawa kan sei ho thei chuan chu thil thatak aniang tikha atop khana ni tani hei soi thatak zeta tin sap chong po thiam vio me putete himo namdang face nguna ni ti hi hriata tin namdang ho po henin hei sports big chungchanga phei chuanin an chung enve timetiang kha ania committee sanga te po lotel ve zak to khania experience te po a hriat thei vio bani tikha kan soini ta sel hai athu so hi poimo lutukani North East ta na tong chhuaka Mizoram ta na te big lova North East tan khan sport funding special funding ati angkha base ya te chuanin infrastructure tha te po kha kan nei kha adu ema chu a chhu pui bokani ti kha kan soini ta sel te chuanin news lampanga kan kalang nimin lampanga news hit kathi deute karon thlang chuak le chungjinga chani ma sabera hianin sial hok hianin marcha kezia cheng zali som panga le zali som nin an thelani chu sarkar red bituk cheng zathum som nga ai khan he atam zok ti chin thathiam meng chu po ni sela heti ang zata an thal thei lo mo mem maya chuwang chon ma sabera han karon dani ti chuan adat le chuanin si mui tlong le do kai man be sei ti ni hei kar le chungin mo chu aron lang boka ethili chu do kai man seng chuanin do thu sam ani donani ti chuanin adat le henin YMA in kong siam an fia ti khani boka an en fia na sat mel khop mai mo po ni se asabera khan kan kalanga ti chuan hemi sial hokina marcha an thal chung chang hian chiar cheng taila sial hok multipurpose society chuan kutna thok tu te marcha thar chu man to zoka an thal theina ni somni pani November kumsang ni somni pali khan an lilam tender saka society malakna awang hian marcha ro hi kezia cheng zali som pangai thalania ni somni le pariat November kumsang ni somni palia lilam tender sakleni in heta hi chuanin kezia cheng zali somni in shal ani le bokani chu ti chuan sial ho kho chuan kumdanga chuan marcha ro hi kezia cheng zathum idan shal tlang puya kutna thok tu te thlai thar le sakna tur ret ZPM sarkarina arwa mansa kha chuan cheng zathum somnga kezia nia maru chu hemi aya tawan thal thei hi ZPM sarkar malakna andin society in re thatak maya kutna thok tu te thlai tharan shal sak awang hianin hemi kutna thok tu te poin lom leya ZPM sarkar chunga an lom bok ti hi anon ziakani hemi para hen ma ti chuanin sil ho ka tanga thu don danin ZPM sarkar malakna in multipurpose farming society hi dinania society hi kut na thoka eizong te thlai thar shal chungchanga mo phur tu turatana dinani kumsani somni pali hian society chuan thlai thar shal chungchanga ma an langal thinani ron ti bokani hei society hin lo poimo vio ti hi chiang tareng maya ZPM sarkarina hemi society mumal taka han dina an nikal tanga han shal thei hi alom oma an shal thei ti mai po khani lova hei han enula kezia zathuma nikum lampanga shal thin te khan zat
za chuangin ron tam ta ni mo za som panga atanga za som ni inkar khan aron sang ta chu zali som panga le zali som ni ron ni ta ni chun zabi hian chhut tola ke ji somani point khan adang lam dor to mai ni mo cheng za lek kan lo ti mai theia ma ro chu cheng za lek kha ani to lo ni te ngai chon mo chu lomom em mai he thil hi kan ron da ma saber ani ti chuan si mui kong hi atlang man turangai ania kar le chungin chu kar le hi na tlang man turangai tia po khan new sa han ron so vek to ni som thleng kha hun pek belan nia unan dil bela chui ma chon an do zo do nem ti hi kan chiaranga public works department minister vanal hlan chuan voin khan si muya tlong leirem khom do kai tur en chin na atlowa leihiro mananga nakal puyani chuan kar le chung hian do kai man be se ni thu a soi ti ni trial launch an nei na hian PWD minister chuan Mizoram kong poimo tak thlun zom na tur tlong leirem khom mek chu lotling taka do fel ani thuai thainan uluk takin ti chin na trial launch nei tan ani thu a soya ro mananga nakal puyani chuan kar le chung hian leihi do kai man be se ani thu a soya leido kai atanga niza som ni chungin lir theng chi po in azo thei tura hon man tum ani thu a soi minister chuan khovel thiam na changkang takmanga leirem khom le ado na hi kalpui ani wangin hunenge mo chen kong kharangai chu poyati thu soin in kalpo na thale rin tlak zok ni theinan he kong zo tu mi pui te chu hun rei lo te chung lo la do sham turin angen ani ti khani eng po ni sela thil tha zok lo theng don ani hi chonin sacrificing ngai ve ni tuna po leng puya jin tam tak leng pui airport a jin tur tam tak mo thlona manga jin tur tam tak te po in bui chali laman hel kwal charania chuteng te chu nia hun te po heka oil te po hekanga petrol te a hek nge yang maro chu he thilawang hianin hei bridge thatak mai kan nei theidona ma kan bridge kha a che fo maya a chim ti te zo chim khani fo mai ni maro chu hei arc bridge ania hi technology changkang zok athua mani to a tun malam pangkha chu khami British lampangina an siam thin anga ti khania man mo thil thua mo indo hun laya man mo thil thua an ti ang chi technology an siam ang chi technology khania chu wang chonin zo chim te po khani fo reng bokani maro chu tuna ak bichro hi chu hei arin om tletlot view tura chuan ngaila a che mai to lo tura chuan in ngai phot teang ti chuanin YMA in kong siam en fia te kan enanga polrang group YMA chuan an group huam chunga serkhan tubaga road northlim en saipum inkar PCC flooring siam mek chu manan en fia te nia ka chiar zo main a tha ka ti hetinga kong lo en fia hi mo an siam ati ringot ni lo en fia hi ngai ni en fia hi ngaya en fia ka han ti po hen then khat technique hi chu a boi thlak ve thin ka tia a hun lai hian an en fia lo thina mani chu o ti theinia a chan chu kong du to kin an han siama ti teng ei rutur zong zongin an ei ruk to nuwa kong chia chu ti khati thla an la thina ne maro chu an siam lai nge ya en fia hianin khatiang corruption tu laka te kong che tu laka te na veng ve ni then khati chuan han siam che phot sela che tak hian an siam phot sela chu politics in be nan ka mangang tiang chi aram mangai zelova a party mangai zia katia maro chu hei polrang group way metero hi chuanin a siam lai nge in an en fia ti hi chiang hei nunga pon la nokrap meya hetiang tur he ni o kan en fia ni point tin en fia ven pui te hi an ngai ve ni sarkar hianin engkim hi akut ken vexen lo chang te bom ve thaya chuwang chon hetianga polrang ina man lo la hi an ti thatak zet katia an fakom tak zet ani kong siam na thok tu te nen an har sat na le an mammo te an sei hawa kong siam chu a tha thok khati nan shia ti kha an findings ani ta ni a chian ti holo he than ti view maya Christmas chak lak lai taka tlang dung kong poimo ber siam ani wangin tlang dung mi pui te tan chak taka na thok tur le an na thona bungro po cha bel ni se an du thu an shil kong block ani chung changa a nai vibrant way me te tho ho pui thiam ni se an du thu an shila an kong siam me ka po har san an nei chuan group le branch troi tu te biak po thin ni se tin anin thla ti nia thakho mai ti lai an top khana te hi mo har san na nei ni pon an pui don ti hi a chiang reng maya en tinan tha lo ngai ta se mishing tha lo ngai ta se kha tiang po han pui se in karing lo he tiang hi mo he tiang thlap tur hi ania ram kan mangaya kan khokong te tha se kan ti chuan na an tho lai khan yen fia thinang o ti kan soi ve lo kan i chu khati zong kha ton tum video chini sela in mo dan te in ngai dan te in lo soi ve to ne o